Rahajeng siang para prawartaka lan pamilet lomba sami. Ring galahe becik puniki titiang jagi pacang wacen satua cutet. Sedurung titiang lanturan ngiring irage sareng sami nguncarang panganjali umat. Om Swastiastu. Dumugi ide state ngicening kerhayuan. Ainggih titiang pacang wacen satua cutet sane majudul Made Yase Padidi Dadi Petani di Desa oleh I Gusti Bagus Weda Sanjaya. Nyen karengaden kene hidupe made yase ngang segang raosne. Limane nyeluk roko di kantong kemejane. Jemaka akateh lebih tange di bibihne. 5 tengawane nyengitang korek gas. Ane tengebot nekepin angin. Ya diapin dugase ento tuara ada angin nang abedik. Ujane mare mereren don jepune ane belus ban yeh ujan besik dadua ulung ngetel di natahe. Siap kopine de ketu tiang nimpalin. To sambilang jagunge kangwang bedingin busan beli di bedugul sambilang lewat. Mula abah tiange sabilang mulih ke desa pasti mereren di bedugul meli jagung anggo gagapan wiaden rarapan. Sawireh kapah pesan tiang mulih 6 bulan acepok tonden karwan. Dimulihe tusing luung asane yang tusing magagapan. Made yase ngerosang kopine. Jagung manis ane di arepne jemake. Pelute kulitne tur tugale. Atugal pejange, atugal dara. Sing ada selah pindah mantuk Gus. Sepi sajan di desa. Mekejang alain merantau. Ia ngawetin ortane. Dalem kenahne nyinahang raosne seken. Tiang tusing mesaut. Tiang nawang, ia suba nawang pesautne. Dugase mulih 6 bulan ane liwat. Tiang man ketemu di Bali Banjar. Ia nakonang patakon ane patuh. Ia ngerosang kopine lantas nyip roko sambil nulengek. Buka neteken iga-iga bale gede tongos tiang ajak dadua merta. Paliatne sawat membara cepok pindo ia nyup rokone. Latune kepunduhang di asbake ane dampingin tiang. Ingat dugas tiang ideh timbangan dugas semara tamat SMP. Dini suba iraga nega ajak dadua. Ngare tiang ane kena hanga uli tuni tuah pejalan hidupne uli dugase tamat SMP. Sud pengumuman kelulusan ia ngojog di jeron tiange. Negak di balik gede mekelo memegang tuara pesumunyi. Tiang nganti man mesalin penganggu mare negak di sampingne. Ditu ia mare nakonang tiang dijo lakar lanjutang, tiang nyambatang lakar masuk di tabanan. Ngekos di samping sekolahe, tiang dot apang ngidang lanjutang kuliah di Beleng, tur megai dadi guru. Ia nguntul mekelo tiang-tiang, ia lantas nyambatang. Yening ia tusing lakar ngelanjutang ke SMA. Ia dot ngarap cari nejumah. Tiang mekesiap asane mekejang timpale di sekolah lakar melanjutkan ke SMA. Tumuda made yase bawa pepinahne lakar tuara ngelanturang masuk. Tiang ngepungin pejalan pinahne.
Ia kukuh ngorahang meled ngarap cari bapane. Ia meled nongos di desa, nongosin desane. Apang tuara suung. Desan tiange tongosne dibongkol batu karune sisi kelod. Desane madan desa Kawiswara. Desa paling kaja mawah tesan aja alas tutupan bongkol batu karun. Desan tiange cerik kramane tuah ulung dasa kureng. Yaban tua-tuane makejang dari petani padenglah pedoman carik miwah tegal bantes padum seket are. Tuara linggah pesan sakewala tuara jupit masih yang garap. Jadi apin yaban tua-tuane makejang dadi petani. Yaban tiange ane suba nawang masuk makejang ajak merantau ke kota. Ane masuk SMA patut ngalekos sawireh SMA ni paling pake johne 15 kilo uli desa. Ane tamat SMA makejang ngalegai di kota. Makejang masih madunungan di tongose ngalegai. Jalan di desan tiange tuara melah. Anu megladak mawinan makejang suka hanake pesiu ke kota. Bueno dugase ento anu langah anak ala motor di desan tiange. Ban anu cerik pepinah tiange dugas ento tiang turu cumpu pesan yening made yasa tuara ngelanturan mas sekolah. Ingat pesan tiang dugase ento kenyat nuturan made yasa apang milu mas sekolah di kota. Apalah karanggo hidup yang tua membekal ijazah SMP. Tusing ingat pebesan gurunya di sekolah. Tuah pendidikan ane ngidang nintingang iraga. Uli ane madan lacur buka jani. Buka keto titiang tutur titiang dugas ento. Made yasa muncul tanpa saut. Ia lantas mulih. Dingah tiang jumahne made yasa tik tega ban bapane sawireh tuara nyak ngelanturan mas sekolah. Made yasa sama te ngelek-ngelekin keluargane dogen. Bapane nyaratang apang ya bisa cara mbokne. Ane merantau di kota dadi penjaga toko di Pekan Tabanan. Misalnya masih makejang megai di kota. Ada megai di bengkel, ada nyaga toko baju, ada masih jadi pengempu di Denpasar. Made yasa tusing pesannya kukuh ialah kar ngarap cari bapane. Yen bapa ngelah pipis anggo nyekolah hicang, adenan sampi belinan hicang. Gitu raos made yasa duga sento ane dadi kekedekan kramo desone bulan-bulanan. Bueno solahne made yasa dadi sesengkakan di desa. Selegang cening masuk apang tusing cara made yasa. Mare tamat SMP suba nageh dadi petani. Gitu kramo desane nuturang pianak. Made yasa kukuh kenane dadi petani. Nganti pemuput pendaftaran di SMA ia tusing naftarang dewek. Gurune di sekolah ada ngalih ia mulihne apangnya naftar di SMA. Sekolahnya masih ngelah pentingan apang makejang tamatane ngelanturang masuk. Yen ada ane tusing lanturang sekolahne kasenggo jelek. Bapane made yasa ngidih pelih teken gurune sawireh tuara bisa nuturun pianak. Bapane ngerosang suba gagal ngeden pianak buka kaklepeden tangkahne made yasa ngehang raos bapane di arep gurune ane teke. Ia nguntul tuara pesumunyi. Ngawit ento made yasa starte nututin bapane kecarik. Sekancan pegaen bapane tutina. Bapane anu tuara las
tianaknya dadi petani. Pepes ia tundunge mulih dikengkene urine milu di bengkel anake di desa bedauh apang bisa menahi motor. Made yase tuara rungu. Ia tetap nyemakin gegayane memacul. Nganti bapane nyerahang careke acutak di sereng-serengan kauh garape padidian ban made yase. Tuara pesan karumuang oleh bapane, ditu made yase nyekenang pegayane. Uli numbagan carikne, ngurit melasah nganti nandur ia ngelaksanang padidiane. Nyak malah mentik padine. Ditu ia nyukutin tur ngelemekin carikne ane acutak. Di libur galungane, tiang mulih uli kos di kota. Itu tiang manselah ngelalenin made yase alih tiang ia dicarikne. Padine suba abangkiang tegahne. Samah pesan ente aneh. Tusing merasa 3 bulan suba tiang masuk SMA. 3 bulan masih suba yase dadi petani. Ia nepokin tiang sedek ngajangin kayu lanting. Lakar anggono ngai ranguan di munduk carikne. Tiang girang milu nulungin. Made yase suba cacep pesan megarapan. Nyalanang belakas nyepeg ting nyujukang kayu. Anggono adagan tur neguk langsah aji tali tiang. Paklis pesan limane tiang ngon nyengakin. Liman tiange nugingging megarapan. Ingat deh dugase iraga ngai ranguan. Uli di ranguane iraga ngulah kedes. De ngai kapuakan tur lalakut. Batek-batek iraga talene uli di ranguane. Liang kena nepokin kedese pabriuk makebar uli lalakute magajaran. Gitu tiang matakon. Made yase nu itep matekin iga-iga bali gedene. Iya nyiap roko tur mesaut. Dugase ento tiang marem merasa ada aneh nrimo pilihan tiangnya dadi petani. Mirip yang sing Gus makin tiang dicari ke dugas ento suba ada aklat tegan kena tiangnya nyeselang pejalan. Bas abanjaran asane makejang melihan pejalan ti tiang dadi petani. Made yase menahang sesilane. Nisidang arep ke samping jani dadi masadu arep teken tiang. Ane ulituni negak di sampingne. Muda kerama desane mengkejang mempinah dadi petani ento pelih. Nganti ke jani tiang tusing man pasautne. Muda mengkejang ngeledin keginaan dadi petani. Gitu ia masa kena ngerawas sambilange meleng peninggalan tiangi. Anak zaman adane de makejang anake makena maju. Emangne dadi petani tu cirin hidupe mundur. Keto pepinah keramane dugase ento. Men Gus keto masih ipidan menjani petakone made yasa tuare ngidang tiang nyautin. Akleset nu ada masih dibucun kena tiangnya. Geginane dadi petani memacul bilang wai ento tuah geginan ane tuare nganutin zaman. Tusing pesan ngangobin yen samatang. Nyen jani bisa makenalan ja anak len sambil masalaman nyamatan dewek dadi petani. Nyak pangu sebenge palingan yen nyamatang dewek dadi petani sambil ngerawase nguredang ngiriang dewek lek bueno yen nyamat dadi petani pasti ke misi kruna tuah
tiang tuah dadi petani. Nyen ane bangga dadi petani. Takon made yasa tuara saut tiang. Gumine suba sayan peteng, tiang bangun ngidupang suluh di balai gede tur di banjah balai daja. Buin tiang nyumuni negak di harap ni made yasa. Sambilang tiang nyemak jagungnya buin atugal ane pejangot ngene. Mai engalan pindah mulai Gus. Kang Wang di sekolah ane paok desane dadi guru. Masih gaji guru dija-dija patu amonto made yasa buin nutugang. Mani yang bemakiri pensiun pasti tiang lekar mulih deh. Yang makejang ajak di subane tua mari ingat mulih ke desa. Nyen ajak tiang ngongun desane. Negehang munyine made yasa cara ada rasa tusing terima teken pesawat tiangnya. Ane iya bani raga tiang gen jani jumah sisane makejang yaban bapan-bapan iragane dogen makejang lingsir-lingsir kudiang wangun desa yang makejang ajak ngalain nganti kayang-kayang desan iragane lakar buka kene dogen buin nyambung raosne. Nah, apang kelehan malu pianak-pianake de tiang lakar pindah mulih. Paling buin tiang ngalih alasan tusing nyak pindah mulih. Sujatine tiang mula gon nyengetang hidup di desa. Tuara ada apa? Apa-apa jo halih. Kurenan tiangnya masih pasti tusing nyak yen ajak hidup di desa. Depang subuh reraman tiangnya dogen ane nongos di desa. Sing pedalam ajik lan ibun gose di jero. Ada masih kena pedalam sakewala donden ngidang tiang ngajak milu ke beleleng. Tegak umahnya itu jepit pesan. Nah, kene Gus, tiang mai ke jero sujatine ada ane lakar seken rausan tiang. Dugase ne ajik gose man morte lakar maserah careke ngajak tiang. Tiang lakar ngarap careke membagi hasil apa dulu ajik ke nyuang hasilnya. Dua pah dulu ne tiang ane nyuang. Tiang keplengek tuara pesu saut. Ajik ke subuh tusing ngidang ke carek Gus. Ke wala ragane tuaranya nyamatan ken Gus. Apa Gus itep geleng megai di beleng kone. Men adi made aleha. Tiang dogen udah di petani di desane. Ane lenan mekejang subuh tuara ngidang ngarap carikne. Selai tiban subuh sesuka tiang di petani. Tuara ada buin sabetan tiangnya di petani. Makejang keramane merantau ke kota. Cari keramane adesa. Padalan subuh makejang tiang ane ngarep jani. Lebihan matanduan ada masih ane subuh beli tiang sawireh iya kepentingan pipis. Tuh cari doran pura pusahe tiang subuh nyetipi katang makejang tugasnya pekak murni kena sakit maop namo di tabanan. Ane di mundu ke badau masih subuh ada poken tiang teken pan gati anggono nyekolahang cucune di Jawa. Ngidang de ngarep di dian. Tiang tusing numilu don kecarik. Tiang tuah ngurusang tur ngonekang dogen. Panak tiange ane kelehang tamat SMA ajak tiang ngurusang carike adesa dini. Ane ngarap alihang tiang
buruh uli dawuh pasih. Tiang keplengek, tusing, tahen tiang rungu teken timpal tiangnya made yase. Selai tiban, tiang merantau, tusing ngeh tiang teken umahne, ane subom mekenyes mesetel Bali. Tuareng ngeh masih tiang teken tanah kramone adese subom mekejang iya ane ngarap. Asibak cari di desa subo iyo ane ngelahang. Tiang tiban-tibanan dari guru mareng ngidang bantes nyicil tanah dua ngare di beleng. De buka kitu subo made ngidengang teken kramo desane ane ipidan ngelemekan pejalan madine. Menjani subanyak membanding paliatnya teken made. Yen subo amonto bantiang nindeng tanah. Cari ke adese dini. Subo tuaro ada ane sebut tiang teken pejalan hidup tiang. Nyen kar ngaden kene hidup tuara adakin kuku kena tiange masih jalan dari petani. Sake wala ada abese ane seselen tiang. Apa dek? Amone subaban ngemang contoh truno-trunone. Tusing ada pegai ane tuara ngasilang. Yening suba sekenang nyemakin kewala. Nanti jani tusing ada masih anaknya di desa ane las ngemang pi anaknya dari petani kejang dunena merantau ke kota. Desane sung mamu tiang pedidi dari petani di desa. Ainggih sapunika sane presida keaturan titiang lungsur gang rena Sinampura yani wonten Iwang, Taler, dan munggah ring kayun. Idedane sarang sami. Puputan titiang antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.